TTAADC ni Kwtal Chairman Wngmani Yakulo Srangsalo Jampui ni Sabual ni Lukurok bai Malainani Bagwi Thangkha Chairman Bhbaranjan Reang asalo Bini Logio Manjakha MLA Dangshu no Khobwi tei Kubun Adongrok. Asala amsani Lukurok bai Malainani Yakulo koksarani thangkai TTAADC ni Chairman Bhbaranjan Reang saka amsani Lukurok ni kaham hamia kok khanakha aboni logi ni bodol ni samangkhlainai rok bai bo malaikha hanai. Election ni time o Maharashtra boro jokhon phaipo bung no angbo Ananda Bazar dekhe bandari ma dekhiye jang kon poidi tiliye tui phaibi mkhao bari ke mutui krai habu konfuyo khantlawo jokon bathake aboroni bro ro moha posai mo kroi be jaga thangke bele te chakri riti rang riti abri ma kause sambo kintu roni bro le ma sai ke to ino se sayu ke abon baye Maharashtra ko bethe ke mkhawo saya ye no baye trebung mkhawo du khenang na mon baye no election paimoni logo bum bro sai hui sa ake abo dino chung samung ta o chi saye sarve rawi kheri paye me khibo na Sabual po khepekra ang barangno direction reha khantlang konpui phulung sai ake Sabual bo charta bisi no cover khenai baye ke ha project tor khe sna baye Delhi ni team bhaye abo survey khe thang bhaya khebrang angno chono DPR snamye pura project details project brang rinai nsuhu rang aro expand nai khorsong nai abro brang sanai kherpo ang tre jaga pho nai riu mai ke nai riu di hisale samono aro impo brang time ka barang layana ke jang simlong khau bai jang tola khau bai phono hoksui mang siu aro pa jang khau le lai thonayo project ro je samung tangte mo abo jodi complaint thami khe asa keo ajang ro le mai pei thanai ke abo dekhi lai thanai bosoro po bamboo bari ro solar lama krui current krui chung thang nai ha no ha ke abo dekhi no brano solar ni projects nam reha jambai duita jagao tinta jagao solar ni project wa bandari ma saka bai 10 ta jaga bo 10 ta habitation no solar project wa trader ni maidome blog ni through te no arepo later le ang rimonchi no thau minister bai rotananath bai salai let chingka current so ga mor tui salai no abdi no ongtha khebo de ke bis karo ho chong samung mata nai train no mata nai khemboye tai bo chini ang phayong MLA Dangshu bong je samonang kam ke msi rukna je ADC ro pangwe chong de ke chong samung tamai ang to mangming ke party wo jara contribute khenai ro brang right place mai ke right space ria ke brang no brang tre kam ka ham ke wayo sahas kam je puang na ha je Chini ata Bhbaranjan je puwa Chini raja decision laha je bongno chairman nam nai mangming ke sincerity keha honesty himo raja ho overlook kiya I am the happiest person after hearing the news that he will be the chairman of district council election cycle phainai election cycle thanai political party rise unai political party fall unai association achainai association thuinai arko jara tini rajniti o hiye tongnai ro jara society no lead kheni hiye step lanai ro brang ni bo mentality change ung yang khe chong 1960 ni je politics 1980 ni je politics chong aro no stuck ngi tongnai
Jumpa CEO Tripura ni condition bre, socio-political temper bre Tripura ni. Sponi participation bang, sponi participation kom. Politics up and down tongpo. Politics wo power of higher. Politics jepo nuno seat ria wo, jepo nuno freedom ria wo, power ria wo. Nunga po politics nuno test kayo. Nung position of higher politics nuno temptation view. Rang in temptation, power in temptation. Nung abno overlook here. Nung abno overcome here. Public debate is hamung tangmai ke. You will be forever kept in the eyes of people. Ambak ye Dini ni Chini Ronnie, Honorable Chairman District Council ni Aini Khapan ni best wishes. Mami ke Raja Pugrups ni one of the highest chair, one of the top post district council ni 68% area whole khe tongnai ni chairman dia moba bimba ye chungtrewa palkhiya phakro laina. Bureau report Chini Khorang.